پیشی رزگارکردنە دەڤرا زمار ji çeteyên Daeş hejmarek ji pêşmergên Rojavayê Kurdistanê û Bakurê ve bûne pakrewan. Goçar pakrewana giyanê xwe yê pîroz kirine qurban ji bo vê xakê û pakrewan jî Neqîb Ekrem ji Bakurê Kurdistanê ye û Ehmed Seîd û Loristan Elî Gurî û Mihemed Kemal ji Rojavayê Kurdistanê ne û li goristana pakrewanan li parêzgeha Duhokê hatin bin axkirin. Fikir ji Xwedê re pêşmerge bû û ez jî pêşmerge me. Me ber xek û ber Mesûdê Barzanî me gurand û çi qet şehîdê şihedayê Kurdistanê yê yê Iraqê û yê Sûrî. Ez gerekî fexûrim pê bûyî ve û bi hevalî wî ve. Ez spasiya we û hevalî wî tev de dikim û ez eza çi qet bavê şehîda dikim. Ez gelekî serbilindim û ez gelekî fexûrim ku rê min şehîd ket. Ez gelekî fexûrim ku rê min şehîd ket عالمي بيرا مراسيمي بيرا ماشين الشهيد في كردستانيا وام سربلندن وام حمو فداي في ولايات اخرى ده هاتا جم ده عصر هاتا جم قوبا زهرم بلكيز فقر بلكيز نفقر وام شولا رويا هاوجي شو ويرو هاتا بين احمد مزوجي مزوجي بيرا كيف حالك يجي شهيدي كردستان برقة كمش مسعودي برزاني لقرانديا بيجي كردو كردستان بيجي كردو رجالات بيجي كردو كردستان ولا جماعة ويا ما ظلم از تشكليش بقى صارت كما زلفاسيا وحميات كنقول بعد شهيدي مرهاتنا پارستنا کوردستانی و بەڕەوانی دبەر خاکاوەیە پیرۆزدا ئەرکا لە سەرملێ تەڤایە کوردان لە هەر چار پارچەی کوردستانی لە بەرامبەر ئیڤان کەسین هۆڤانە بۆ دەخوازن بە هەموو هێزین خۆ دەستێ خۆ بکەن ئارامیە کوردستانیدا. هوارام خودی و پێخەمبەر خودی تعالی جەحش بشکێنی و خودی ئەولی مناوی خۆی سەجلاندیە کەلام انت نافي خصوصي ليش بود هري بيشمرجي اري والله والله عمري في رنجي تدخل خدي حسبي هاير ما بلازكم هاب في خداي وشهيد كردستانيا اري برازيه من لورستانا بس برازيه وحمكايا واحمد جي وفاها سي شهيدي ماجي شهيد بارزانينا شهيد كردستانينا ام كيف خوشن جو ايرو برازيه مش شهيد كتيا ايرو كوري مشي دچكا شرديا ام بهيفينا ام كيف خوشن جو ايرو هون حموج مرا بونا دوست و براج مرا کاروانە پاکڕەوانی ڕۆژاوای کوردستانی دەبەر vê xaka pîroza berdewama goçar pakrewanên dîn ji Rojavayê Kurdistanê û Bakurê wê tevlî hêzên pakrewanan dibin ji bo beravaniyê diber vê xaka pîroza bikin. Bo bername Ark Cemîl Osê goristana pakrewanan li parêzgeha Duhokê.